Gĩkĩ nĩ kĩrathi kĩa arutwo a natharĩ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Ngiroriti. Arutwo aya matukanĩtie arĩa maraingĩra thukuru na arĩa marĩ gĩkĩro-inĩ gĩa kerĩ nĩ gũkorwo gũtarĩ na kĩrathi gĩa kũmagayanĩria. Hizi darasa kuna watoto 71. Kuna PP1 na PP2. Lakini PP2 tunafunza hapa ndani na tunabadilisha tu na PP1. Pia kuna babies na tunashanganya babies na PP1. James Setek akoretwo arĩ mũrutani wa natharĩ thukuru-inĩ ũyũ kuma wambĩrĩria mĩaka 20 mithiru thengia wa gũkorwo ndathomeire wĩra ũyũ. Niko na walimu wawili kwa ECD na ni ya community tu hao, na hawajakuwa trained, lakini tunapangia wapate at least masomo wahitimu. Tujasoma, lakini vile unaelezewa au huyu mwalimu mwenye tuko nayo masomo yake haijafika mahali masomo saa inaenda. Yeye alikuwa na ile masomo ya kitombo iliyopita. Ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ ũrauga korwo no kũhoteke magĩe na mĩako mĩiganu ũndũ nginya arutwo mangĩkoma no kweheria mathĩna ma arutwo gũtigaga gĩthomo na mũno hĩndĩ ya ng'aragu nĩ gũkorwo ndũrĩrĩ cia gũkũ nĩ arĩithi a gũthama. Wakati jilali inaingia watu wanahama na watoto yao kwa sababu hakuna mahali ya kuweka kwa usalama na mahali ya kuweka na malisho mzuri. Kwa hivyo school dropout tena inakuwa shida hapo. Kula shule lazima huyu mtoto atabaki tu nyumbani. Na kama chakula iko, hata mtoto hata kama kuna chakula nyumbani wako na hamu ya chakula ya shule zaidi ya nyumbani. Na inafuta tena watoto wakuja kwa wingi. No moretie magiritania mũbango-inĩ wa thirikari wa ũteithio wa irio kuona ũyũ nĩ ũndũ ũgucagĩrĩria arutwo gũka thukuru kwa ũingĩ. Kama kuna chakula hapa shule, watoto wengi hawakuji shule. Juu siku hizi watu mali yetu imeisha na kuna wale ambao hata hawana kitu ya kulisha nyumbani. Na mtoto najua mtoto akikosa chakula nyumbani na najua tena hakuna chakula shule, lazima huyu mtoto atabaki tu nyumbani. Najua mpaka utulize akili ndio asikise nini inasemekana na wakamate hiyo masomo yao mzuri. Lakini ikiwa na stress kidogo ataanza kufikiria tu nyumbani, kukimbia ile malisho ya mama. Mathĩna mangĩ magomeire thukuru ũyũ nĩ hamwe na wagi wa maĩ matheru ma kũnyua na gũkorwo ũtarĩ mũirigĩre. Ngiribotera Ngiroriti TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.